Kedamtang matijong ni Pahiniani, Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Dipuang nang humre hut alang hin kaning jetekang Sikshidul area mati Sikshidul angkang ke Inglong asupen akai kapre kapan ke longle philang jorone lapente namone pusi alang hin pen ning jetekang jadapi Karbiang Thomas Council pen ko am insai unji stame bangsong bong joy pen kacung huat tumsi kyo Longlia putak Dr. Himanta Biswa Sarma kaning jetekang Siksidul area longke Inglong asopen akai kapre kapan ke longle jor longle lapente nam longle Jawale ibo nai matu yan mati bari lobo nuaru ne paru mati bari tu yat nuara buli tu কথা নাই নোৱাৰি মই আজি 10 বছৰৰ পৰা তুলিৰাম ৰংহাঙক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছো যে 2 ফুট মোক 2 বিঘা মাটি দিয়ক ইয়াতে থাকো বুলি কৈছে ইয়াত দিব নোৱাৰি বুলি গতি Labang solam ke non het kalilo tangte kopia potsi len mafia atum longle chojor chonghuaret lapente longle apotaka bonaita chonghuaret tangte Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ningje kangda penapi land revenue in charge IM lapente CM atum len mafia tumphan instai haijima pusi ongdung raratum ningje bangso buthak komatsi longle kachojor kachonghuma Nilitum News 24 Karbiang Long Achinhel Hinpen Paklang Ponjiaphat